Ese ubwo umuntu waguhaye 5000 n'umuntu waguhaye 10,000 umukorera ibintu bingana? Bingana? Byaba bingana bitewe nyine byanangana. Byangana. Birangana? Ubwo buri wese umukorera ibintu bimeze kimwe? Ntabwo bimeze kimwe. Biterwa n'uko mubanye, uyu mugabo ushobora kuba wenda atubonye kurusha uko naba mbanye nawe, sibyo? Bitavuze n'uko yaza akamwakira wenda kubera ko asanzwe aza hano. Nawe wenda hari wahaje nimugoroba. Ntabwo nabafata kimwe. Ubwo dusanzwe sinamwakira nk'uko nabakwakira mukuzi. Biba bitandukanye. Nabonye arya wambaye ijipo, wambaye n'agapira. Ni umupira wawuguriye? Yawunde. Yawunde kabisa. Ndetse ndimo ndabona n'umupira uri sexy tuba wita. Nari napfa kubona ari keza. None se twambaye ibirenge? Kandi mu kazi kose mu rugo nari ndi gukora isuku yambara ibirenge. Nubwo ari isuku tugusanze wambaye ibirenge. Umupira wawuguze amafaranga angahe? Nawuguze 2,000. akajipo nakaguze 5,000. Ntabihenze. Ubwo wambara 3,500. 500 menshi. Biranatangaje ahubwo. Ubwo rero wahura n'umugabo na rimwe? Benshi cyane ahubwo. Wahuye na bangahe? Aba nahuye nabo. Ko nabura nka bangahe. Nibutse mbese nkabo. None se ndabizi twari turi kumwe? Kamare bakiri wenda nka 20. Wahuye n'abagabo 20? None nk'umuntu waba warakunyuze muri abo bose ni nk'uwuhe? Wakwita ndasha. Wakwita nde wakintu. Wakwita nde. Kivuba kwita. Ntabwo uzi izina rye? Ntabwo ndizi, yanze turi muhizi. Uzi nko kugira ngo uhure n'umuntu yaguriza amafaranga angahe? Kugira ngo ube wahura n'umuntu yaguha amafaranga angahe? Amafaranga angahe? Amenshi ni 10,000. Menshi ni 10,000. Amakeya yaba ari angahe? 5,000. Ese biterwa n'iki ku buryo umwe wamuca amafaranga 10,000 undi ukamuca 5,000? Biterwa n'uko mubanye. Biterwa n'uko mubanye? Ugereranyije uwo mubano nyine ni nk'uwuhe? Umuntu wacaga 5,000 ni umuntu muba musanzwe muzanye n'umugabo wicaye aha ngaha. Nyagasani azanye 5,000 nabyakira n'umutima utuje. Ariko wawundi mutamenyanye utanazi. Bakabanza 5,000 rwose akabirambika aho atibwira. Ukabishyikira. Ndabona ni agapira keza kerekana umubiri wawe neza fresh. None se mani, iyo ushaka nko gukurura umugabo kugira ngo wenda umwereke, kugira ngo umukuru umwereke ko umukeneye kandi ngo abashe kuba yaguhereza ya mafaranga, ubikora gute? Umwereka ko umwishimiye, maze iwawe ukamwakira, ukamwita ati ni karibu wakwinjira. Iyo umugabo uti ni karibu, niba wari utari umugabo wari umugabo hano ukamubwira ati ni karibu muze mwicare. Ukicara warangiza waba watetse ukamuha ibyo kurya, haba hari ibyo kunywa, ukumva ndi kunywera inzoga yanjye ukayisoma. Urebe impamvu yo kuyimuha, ugasoma yamara gusoma. Mbese urumva nta n'ubwo ari biba bigoye. Nawe ufite umugabo? Nta mugabo ufite? Uteganya kuzamugira ryari? Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka? Kubera ko utagira umugabo? Ndetse bariya abagabo bose mbona wenda nabo ntabwo babuze, baranyuze. Ni ukuvuga ngo rero gushaka umugabo ushize. Nta mugabo uzashaka? Ntabwo wumva nawe wakwambara agatimba ukaba wagenda ukagenda nawe byanjye nzashyira kuri Big News TV bakareba cyane ibihangano byanjye, nanjye bizatuma nkora cyane, nzana imbaraga zikomeye cyane ku buryo nzagera. Sindaryaga. Kubera ko utajya urya? Ntabwo ndyaga byarambabaje. Urya umwe gusa se?
kuvamo inzoga Ndetse siporo ntabwo ari wayinyweye. Amazina yawe bakwita nde? banyita mutima utuje Yvonne. Bakwita mutima utuje Yvonne. Mutima utuje Yvonne. Iboro ni yawe niyo bayinyweye? Nayisomye nanasinze urebye. Nazo kubera icyo wasinze ku manywa? none mu gihe wayibonye ugomba kuyisoma. Igihe wayibonye ugomba kuyisoma. Nari nzi ko umuntu ajya asoma ari uko avuye nko mu kazi, ari nko ku mugoroba. Mu kazi kanjye kaba karangiye ubundi urasoma. Akazi kawe gatangira saa ngahe? Akazi kanjye gatangira saa moya karangiza saa sita. Z'amanywa z'umugoroba? Cyangwa Saa moya z'amanywa. Waba ukora iki? jewe akazi kose ngenda gakora kabonetse kose. Akazi ko ari ko kose kabonetse uragakora? Ndagakora kabisa. Mbese ugereranyije ufite imyaka ingahe? Mfite 21. Ufite imyaka 21. None se nko mu myaka 21 hari ubwo wari wahura n'umugabo na rimwe? Benshi cyane ahubwo. Wahuye na bangahe? Abantu nahuye nabo ko nabura nka bangahe nibutse mbese nkabo. None se ndabizi twari turi kumwe. Kamare bake wenda nka 20. Wahuye n'abagabo 20? None nk'umuntu waba warakunyuze muri abo bose ni nk'uwohe? Wakwita ndasha wakwita nde wakintu wakwita nde kivuba kwita Ntabwo uzi izina rye? ntabwo ndizi yanze kuri mugizi. Uzi nko kugira ngo uhure n'umuntu yaguriza amafaranga angahe? Kugira ngo ube wahura n'umuntu yaguha amafaranga angahe? Amafaranga angahe? Amenshi ni 10,000. Menshi ni 10,000. Amake yaba ari angahe? 5,000. Ese biterwa n'iki ku buryo umwe wamuca amafaranga 10,000 undi ukamuca 5,000? Biterwa n'uko mubanye. Biterwa n'uko mubanye? Ugereranyije uwo mubano nyine ni nk'uwohe? Umuntu wacaga 5,000 ni umuntu muba musanzwe muzanye n'umugabo wicaye aha ngaha nyagasani azanye 5,000 nabyakira n'umutima utuje. Ariko wa wundi mutamenyanye utanazi mukabanza 5,000 rwose akabirambika aha ngaha akibwira bikabishyikira. Neza ubwo umuntu waguhaye 5,000 n'umuntu waguhaye 10,000 mukorera ibintu bingana? Bingana? Byaba bingana bitewe nyine byanangana. Birangana? Ubwo buri wese umukorera ibintu bimeze kimwe? Ntabwo bimeze kimwe biterwa n'uko mubanye. Uyu mugabo ushaka kuba wenda atubonye kurusha uko nawe mbanye nawe sibyo? Bitavuze n'uko yaza akamwakira wenda kubera ko asanzwe aza hano. Nawe wenda hari wahaje nimugoroba ntabwo nabafata kimwe. Ubwo dusanzwe sinamwakira nk'uko nakwakira biba bitandukanye. Nabonye arya wambaye ijipo wambaye n'agapira. Ni umupira wawuguriye? Yawunde? Yawunde kabisa. Ndetse ngenda ndabona n'umupira uri sexy bawita? Nanjye napfa kubona ari keza. None se twambaye ibirenge? Kandi mu kazi kose mu rugo narindi gukora isuku nambara ibirenge. Uri gukora isuku tugusanze wambaye ibirenge. Umupira wawuguze amafaranga angahe? Nawuguze 2,000. akajipo nakaguze 5,000 ntabihenze. Urwambara 3,500? 500 menshi biranatangaje ahubwo. cyane rwose. Ndabona ni agapira keza kerekana umubiri wawe neza fresh. None se mani iyo ushaka nko gukurura umugabo kugira ngo wenda umwereke, kugira ngo umukuru umwereke ko umukeneye kandi abashe kuba yaguhereza ya mafaranga ubikora gute? Umwereka ko umwishimiye maze iwawe ukamwakira ukamwita ati ni karibu wakwinjira. Iyo umugabo uti ni karibu niba wari utari umugabo wari umugabo wandi ukamubwira ati ni karibu muze mwicare.
ukicara warangiza waba watetse ukamuha ibyo kurya haba hari ibyo kunywa nkumva ndi kunywera inzoga yanjye nkayisoma mbona n'impamvu yo kuyimuha agasoma yamara gusoma mbese urumva nta n'ubwo ari ibintu biba bigoye. Neza ufite umugabo